bersyukur nak Islam jong nausan hima. MDC election tam nak parti NPP nak sali kam ketong benekong ya kelong ba ide benlong po district council kelong ba penya pesa ya ki riti gudustul chongka longchai chongchai beri ko changi tip kul tip kha benekong bat kabaan kelong nak benta ban penya pesa ya ki long try ya ka kendo shape bat kabsau kelong tip men cukup dorbar sino ki dorbar right ki dorbar lima ki dorbar kul sang samla kami panggilan tip ko kejalam jong ke National People's Party for District Council dikini ki berkhoi ni bakala biang bat ngidon kampat susu panang kampat klan susu kam tam ya kam apo ka sinong o kum ka nagabentaban nang pen klan susu ya ka dorbar sinong da ka ba ai ba ile stom na kalyang surkal dan juga District Council ban ai kum ka honorarium ya kira mbak sinong ba ko mai tip kam mbak sinong ngomde ko besok dati ko we bat kabaal kelong ba nakalyang jung ka District Council kabangi haki ni por kidon ki scheme fair te kalpat badala da piknik am election ngin petru kibede kinong rap kijungi namal ba sa than chingi ki bobon kidi kinong rap bat sakwe kelong ba than chingi ki bon ki kna samla kabangi tip kidon we kna po mau kneng ba dan ketersap ni lek kai tentang la idon kamba nakaliang juga District Council warna moi kui kamadan ni lek kai po kathan ngi chingi ste ka ba khambia ba juga por ba lada ngajop komen bisi kalong ba kin pai kemat ru se ki samla ki jungi ibu buan ki ba kam jam ban kerpat ek sarkar warna iki projek ki ba biang ba fair nak benta ban ketiu ki kun samla nong kemai adu kadon yang gajing kita ya ki nong Kristian ni ke parti yang ti kumba kalong menta lulu kandidat udan bela kecong ika lukomlong kecong de kacing mi cungi baru pinyai na pon sorang kam ko sisi balik nong kemai kam dak ta than namar ba kibriu ki badan po anti kibri kibriu ki ba duna ki boni ki kibriu start ki ba pet ya ka kam karoi kapal trong cái than sisi pada kecuk pon gi iba kini kecing long trong ke NP ke long baik ka bagi iba ke berokhat ke balik apa sarkal bat khamtam po District Council ngi iba ke lek ke badon kamsha bonona ikilat ciada ki piang mo nak benta ke chat beriu ke sini dan kena ka expectation ni ba kena ka election minta dan sekarang kumbalong mata ke dan ha cikermen nomor ba hadir mangla sakri yo pai ba sinong jong molongat bo chok por kum noi kai school ngi babun beriu ki pai khamat sanga bat ha ke chok por ba kumu beriu be dei bat ki pai ba nak benta changa ngam school fesu takadau kini ki skri pai ba gadan be hanga bat ki beriu bro kai ke bisong ni kathan ki kham tip kham hai kata bukan nasen thila contest ke election kini ki kesian benokong banile ka election changa tekum dapat penting na ya kipai ba bakilaban ai kita jing kersan ba pura ya ki nang ba finik man na constituency jopi ka pension ka ba penting na kalong ba da ka ching le chong kani ki isi ka ba menta po ka chilam chui ba do pinya CM i ba ki bro khat ba ki le ki bil ma ki kisna unsur po ka jing bat chong i sapustun ya District Council Affairs ngi ba ki bil na nam ta ka chat bri ko chong i mai kloi ban sign mo ba din ta bat kumbalong mat kibil bro kai ba ki kisna na ka benta ban ya da ka chat bri ko chong i kila ta ka daw na try ki bri chong som kham constituency ki sapet berbisal bah bini kani ta ka daw so na kalian sunga ngabayang kani ka sing National People's Party ngamdan kanu lo kucing astin ban job ya kani election ko menta